Украинада жемиет полис забитлері тайынлене. Кет-кеті олар мали полислер ярыне чалышачак. Бірінші 34 энді ишке кіре. Олар Днепро вилаятының 22 территориаль жемиетінде чалышачаклар. Киевде София мейданында забитлергер сертификатлар ве иш машиналарындан анахтарлар берілді. Жемиет полислері юзден зияден намзеттен сайланылды. Олар 2 айлық курсларда оқыды, полислер зияде мустақыл olacak ve cemiyet ailesinin ihtiyaçlarına tez karşılık gösterecekler. Növbetdeki zabitler alıvı Kirovograd vilayetinde geçirilecek. Лиха 28 миллион ватандашымыз яшаган тахминен 30 бин балабан олмаган шерны каврап olacak. Cemiyet polis zabiti kimdir? Bu polis zabiti. Onun vazifesi tam özünün cemiyetin ihtiyaçlarını halledecek. Ми будемо працювати в повному автономному режимі. Eli için решимли çünkü daima adamlar yanında olacak. Yaşayacak ve çalışacak anda. Avtonom rejiminde çalışacakmız, yanımızda daima silah olacak. Bizim birleşken territorial cemiyetimizde kayda ve ne olduğu hakkında malumat planşetke gelecek. Daima anda bulunganımız için birde gelecekmiz. Bunun ile bizde ilaç dolapçığı, benzin pıçkısı, maşına alatı var. Birinci yardım bile gösterip olamız.